Jotono ne lamsogo friends ong nironi bagai tini government job belai ke nangmani important rok update toboi faijak nirok video no paithak jora nailai tini ne update do nironi bagai belai ke nangmani update rok toboi faijak tongo ge je nirok government job no naitogui chaitogui tongnai rok ni bagai tini update do nirok nugui manai tei TPSC ni bwkhak teike je thangnayo apply khaigui result ni bagai naisingui tongnai rok ni bagai bo tini result rok out ha declare khlaijak chung bahai rok no bo nagi nailainai ge tini na update belai ke important nangmani ungnai hi kha khaige ge ni rok video no paithak jora nailai di te ni rok ni friends sono je masak share khailai di je government job rok ni naitogui tongnai rok tini na update do ni rok nugui manai te brok ni bagai belai ke helpful ni rok ni joto ni bagai helpful ungtong hi ang kha khaige tini ni update do ingke fadi ni rok video senga ni sekang ni rok kaisa saga gani musugo ni rok daily ni update video go nugma hai tini ni update do charta notification government job ni simini update nugui manai ingke ni rok kaisa ke full notification ni rok ni bagai tobai faimani no phunugui ronai ingke chenglai sinai ni rok video ni description bo check khaigani ta korolai di video ni description apply khaimani link offline ungha ke application form oma haike nugui manai nironi bagai ang chaitogui tongo chefofron important update rok tobai phaigani bagai haini bagai nirok daily ni oma haike naigui nirok bo support togui tonglai di padingke chung nailai sinai Office of the District Legal Service Authority Dolai Tripura Ambasa o bwkhak teike district court ni bwkhak teike notification o mongkha Dolai district Ambasa Dolai district ni bwkhak teike je notification sofaimani omono job no apply khaigani bagai class 10 pass ongui tonghangke apply khlai manai total number of vacancy ingke 8 jona vacancy tongnai paralegal volunteers post ni bungke khlai manai omoni last date te apply khaigani bahai ke process rok bo chung o video ni bisingtoi ne pura details ke nagi nailai last date ingka 21st February 2025 office address ingka do district tabo office of the district and session judge Dolai judicial district Ambasa o poni office jaga thai address last date ingka application form ni 21st February 2025 moni details ke chung tabo qualification bosok nirok to soimang kana 10 pass ingke apply khlai manai total vacancy ingka 8 jona post ni bumangke paralegal volunteers soba apply khlai manai bahai inghangke naidi nirok nugui mangkana who may apply ongke teacher including retired teacher rok apply khlai manai retired government servant and senior citizens bahai rok apply khlai manai MSW student and teacher rok apply khlai manai anganwadi worker rok apply khlai manai doctor and physician bahai rok apply khlai manai chung bahai na sang nailalia nge qualification age ingka 21 ni siming boni sai saka rok apply khlai manai mane 20 years ni je age ungui tongnai rok ke eligible ngai o job no apply khaigani bagai nironi qualification matriculation degree certificate tongani nangnai Bengali English Hindi kokborok kok samagani nangnai fluently applicant will be selected for walk-in interview on the basis of merit mungkin aja selection khlaigmani ingke walk-in interview ni through tike khlaijangnai honorarium ungka 500 taga ke per day rojangnai monthly basis 20 days samang ungnai ingke 10,000 টাকা hai salary rok manai samang ka no work no pay samang khaya angke rangmaya samang khai ke rangmanai omo hai ke din hajira hisabai ke rojangnai je interest tongnai rok ni rok apply khaigani bagai office address o thangdi application form rok o video ni description o check khaigani rok apply khaigani rok manai form rok no download khaigai tabo print out khaigani rok office o thangi apply khlaigai manai
document rong ka 3 copy recent passport size photograph nangnai nirokni je tabok cholegui tongmani color photograph bahaino print out khaige passport size photo 3 ta copy matlangnai je nangmani sel attested copy khaige document rok tlangai mathangnai Ambasa dolai district o district code nirok apply form joma maroi ginai 21st February 2025 on apply ma khainai nirok office o thangai offline ro hi thangai maronai omo online rok ni apply khlai me khanai offline thangai office o joma maronai kagos 10 ta ni siming 5 ta jora office time tongnai nirok post office tei bro hori manai office of the undersigned by post on or before last date of receiving application engge nirok post office rok tei bu nirok pathogi manai tei haike nirokni incomplete application form rok ko je nangmani brok nangmani sanmani kring hangke reject rok bo khlai rojangnai engge nirok je nangmani document rok bo rolaidi haike accept naktoi the department should not be responsible for delayed postal delivery of applicant beyond the date fixed among kanadi nirokni broni responsibility brok naya khanai responsible naya khanai tani hoge the post office tei rohor khana hangke maya rok phanungui tong hangke brok abono saimaya khanai hingke haini bagui nirok thangai office o joma roike belai ke janai nirok office of official website of visit khaigani bagui bo website rojak nirok dolai Tripura district code hagui bo website of visit khagi manai nirok naigani bagui nirok omono interview ni through tike selection rok khlaijanai exam ro hi or jaga rogani nangya sudu interview bai selection khlaijanai omoni application form ka omo nirok tabo bahai ke fill up khlainai bonobo jeng kisa naiglai video to belai long nai nirokno joto details ke full ke romani bagui ni video belai long goi thangka engge tini notification ko bangmani tongmani bagui kisa apane short ke nailai sinai jeng engge jai tabo gorja your advertisement number rongke je advertise number o jaga application form o first page to tongmani application number oroni sakani omono number no masuinai advertisement number je 416 uttur bahai rok tongmani no masuinai o notification okay advertise number okay get date of o je sakani no nagi ne suidi te boni pura application ta bahai ke khainai name of the applicant on kenironi block letter by noni bumung masini father name haike mother name haike ba husband name masini je kaijak hangke husband name masini je kaijia korongke father name no masini date of birth ke je nironi date month year om haike ma boksanai given present address ke nironi je village post office police station subdivision district state pin code om haike masini te permanent address of same bo haike ngi to hangke masini permanent address ni na masini H angke bahai account ma khlainai ngena je 0101 2025 ni siming bono account khlaijangnai afroni siming January 1 tarik ni siming account khlaijangnai date of birth angke nironi date of birth 0101 2000 rok phanungui tong hangke bono minus khaigai 2025 by count khaiji minus khaigai haike date drop man rok mati khlainai nationality go angke nironi PRTC Indian ma suinai caste certificate or jang ke nironi certificate bo marnai ST certificate angke ora ST hi suidi nationality ko angke Indian suidi bai ke masui angke educational qualification angke nironi supporting document mo marnai nironi highest qualification ndok mai doing pass pan angke tong angke mai doing pass haike 12 pass graduation om haike or ke masui nai graduation ang hangke graduation om haike masui nai 12 pass ang hangke 12 pass om haike masui nai kaisa na masui nai working experience angke if any nironi experience of tong hangke extra nironi working experience hamang khaimani experience of tong hangke or jaga ma boksanai bo hai tama ni experience bo hai rok tong bo hai masuinai contact number masuinai bon purai ke signature of the candidate ko tolago 19 nironi signature ma bosin nironi bomang angke pelei angke je nironi ni address no sui khara maga eke masuinai date angke nironi je date rogani somoyo date ma boksanai angke mone update asang sinai je nironi friends on je masa share khalai di je apply khaini interest tongnai rok brok apply khaini bagai bari the next update na lefi nai angke tabok important update nironi bagai mani je saimaya khongnai rok tini update ni notification Tripura Public Service Commission Agartala ni bakhak theke TPSC ni bakhak theke je notification je main exam thangnai ronai rok junior engineer TES
grade 5 o post no apply khainai rok ni bagai final main exam ni bagai result sarok mani no kaisa ke roll number rok rojak tongo je thangnai 25 July 2024 ni siming 27 July 2024 ro je exam mani omoni boni post ni bagai je main exam chole mani boni result rok rojak mani inke ni rok je ta roll number o jaga tongoi tongnai rok personal interview rok ma rok hoinai 17 February 2025 o je o jaga roll number box jak tongmani joto no 17 February 2025 o no ma ronai exam sorry interview post ni bumangka electrical te mechanical group B gazetted ni bagai de post tlangjang mani PWD department government of Tripura ni je tlangjang mani TPSC ni through take ge je oro roll number joto tongnai rok ni rok check hagi nai de te video description mo check hagi nai de ni rok omono PDF rok download hagi ni rok ni roll number kaisa ke check hagi nai gi manai post ni je mechanical engineering ni go je apply khainai rok ni bagai je select nai rok ni roll number rok rojago jaga te electrical engineer ni bagai bo roll number nai di ni rok inke je ni rok ni website of ni rok video ni description check hayage website of visit khagi nai manai www.tpsc.tripura.gov.in website of visit khagi bo nai manai farite next na lifinai Tripura job ni bagai Tripura job tlangjang mani government job power department ni bakhak te tlangjang mani advertise job post ni bumangka director technical qualification graduation ongani nangnai electrical haikeba mechanical engineering jekono university recognize ongani nangnai haike apply khai manai eligible nangnai post ni bumang director technical post khoroksa tongnai vacancy seat age ongka 65 ni tola ongani nangnai experience 25 years experience tongani nangnai je power go pay scale rok level ongka 20 level tongnai Tripura state ni je metric pay 2018 ni high pay scale rok bo tongnai te salary rok to sajanai ko kore kabang 1,90,000 high per month salary tongnai 3 bosor ni bagai contractual basis ke tlangjang 3 bosor ni bagai amo ongka inke ni rok bahai ke apply khainai inke nai din rok office o thangai direct mama laigai apply ma khlaigai nai office jaga thainka boni office secretary department of power government of Tripura new capital complex Agartala pin number 799010 o pin code o thangai ni rok ma laigai office address o thangai apply ma khlaigai nai ni rok ni biodata je nangmani document passport size photo je kono ni rok ni qualification certificate te experience certificate rom hai rok telangkai apro apply ma khlainai boni last date ka 28 February 2025 jora boni date tongnai je shortlist candidate dongno interview ni bagai ringjangnai haike interview ma ronai samung rok tama ma khainai responsibility o jaga ko asuk details ke rojak grai inge ni rok office o thangai joto ma laigai apply rok lagi manai omongka tabo interview by selection khlaijangnai oro exam hi rogani nangya sudu interview by exam khlaijangnai je shortlist je ni rong ni ongnai rong no interview ni bagi ringjanai inge farite next update na lefisinai India ni bisingo sobse chakri koto ongkha UPSC ni bukhak teke IAS ni telangjangmani jeng notification bono nagi nalainai tabo online te apply ma khainai online apply khaigani bagai 11 boni last date 11 February 2025 jora boni last date tongnai tabok omono start khlaijak apply khaigani bagai online te omongka civil service IAS ni post ni apply khaigani bagai omono ni rok apply eligible apply khaigani bagai eligible ka sudu simple graduation khlaijak ngai tongnai rok apply khlaigi manai apply khaigani bagai segang puila rogoni roni registration khlaijak hangke login thaigai direct apply khlaigi manai one time registration OTR jetabok job telangjang mani post ni bumung rongka Indian Administrative Service India go je joto state ni tongui tongnai rok
apply khlai manai Agartala Tripura go tongui tongnai rok Agartala go exam nai nirok joto state ni apply khlai maga nirok je interest tongnai rok apply khlai di belai ni chakri ka tei kotor post ni bagai peilao telangjanai je service civil service ni tei telangjang maningke Indian Administrative Service Indian Foreign Service Indian Police Service bongke IPS Indian Audit and Account Service Group A joto chakri kotor ne nge nirok je selection nangbai paimani pore bo post no main exam o select mark lainai je prefer kang choose kaimani bono o jaga go nai tabo IAS o choose kai hangke IAS ong nai IPS o kai hangke IPS ong nai tik bo haike choose rok bo mark lainai je exam clear khlaibai paimani pore o kabangma post tongmani phano nirok haike choose mark lainai tabo nge notification kabangma ni sok paijak je UPSC ni bukhak post rogo kabangma thangjang nirok yang tege exam busung ni maro nai chung bahai rok no details ke tabuk nai ginele ne video kisa long gita nai hapan ni rok khalo goi nai ledi poila first number o tongo exam center ni bagai prelims exam ang nai Agartala center first number o Agartala tongo haini bagai je Tripura go tongi tongnai rongkha Agartala go exam nai main exam ke je notice ni ronai rokungkha Kolkata go rogoi maga bonpore Aizolo rogoi maga Bangalore je kuno jaga go ni rok thangai rogoi manai je exam center choose khaima jaga go no exam rogoi manai je kuno o jaga 24 ta center tongmani jaga go nirok rogoi manai Guwahati go rogoi manai kom haike rogoi manai Delhi go rogoi manai Patna Prayagraj Raipur kom hai state go thangai nirok choose khai hangke rogoi manai age ungkha 21 ni siming 32 years ora apply khlagi manai te relaxation 5 years tongnai 32 inke 38 dok ke apply khlagi manai 37 38 ngi tongnai rok apply khlagi manai rone minimum qualification graduation ngai nangnai je kuno stream tei je kuno university ni ngai apply khlagi manai eligible ngai o job na apply khlagi SD roni bagai wai bisuk exam romanai bohaino angke naidi number of attempt SC ST roni bagai unlimited exam rogi manai je maya sakna exam rogi magai ST ni bagai thakmani kore OBC roni bagai inke 9 bar exam romanai PWD roni bagai inke 9 bar exam rogi manai je PWD ST SC rokongi tongnai rok unlimited rogi manai inke je interest tonai roni rok apply khlai ki sanai medical fitness ngani nangnai application fee ST roni bagai SC ST candidate roni bagai nil o jaga go application fee nangya khanai others roni bagai inke 100 rupees maronai payment ma khlainai exam center bo Agartala nai je Tripura ni hangke Agartala go exam nai bone last date 11 February 2025 ni 6 ta jora online to apply khlagi manai te nirok video no regular naigani try kheledi video ni bisingte nirok no inform rok klai rojanai admit card download khaigani main exam prelims exam roni bagai joto video ni bisingte nirok daily update no bunai ani ta korolai di daily update video te nirok nugui manai ani bagai chefofro ne naigani try kheledi te support ma kene rogoi tonai di inge tabo UPSC ni wai bisuk exam ang bahaino nai hangke civil service ni prelims exam te main exam wai ni inge main exam prelims exam objective type MCQ ke ngai te main exam hangke letter rogu phainai ang te interview rogu telang interview rogu najangnai personal interview main exam je main hangke haike telang jangnai khlai jangnai written exam te interview personality test haike najangnai afro haini bagai why nei stage kau inge niro haike prepare nagai tongnai rongke preparation nagai tong hangke chanai interview roni bagai personal interview roni bagai te prelims exam main exam roni bagai
boni syllabus topic rok hinkhe bahai ke fainai bohaironi bagaibo o video ni o notification ni rojak tongo ni rok check haigei nagi manai qualifying paper of paper A B haike language ni tongnai first tongo Indian language to be selected by the candidate from the language included in the 8th schedule to the constitution amongka 300 mark ni question answer fainai te paper B onge 300 ni mark ni fainai English language ni go paper to be counted for merit onge paper 1 is a paper 2 general study 1 hairo ke 250 ke fainai general study go 250 ni hai paper rok ke fainai paper 3 onka general studies paper 2 governance institution polity social justice and international relation o jaga oke 250 mark ni paper 4 onka general studies 3 technology economic development biodiversity environment security and disaster management o jaga oke 250 ni oma haike je topic rok phainai o jaga o paper 5 onka general study paper 4 ethics integrity and aptitude 250 mark ni paper 6 o optional subject nai paper 1 je kono ni rok subject no choose khaigei exam rok rokai manai afroke paper 7 onke 250 ni oma haike phainai te paper optional subject go paper 2 total mark written exam nai personal test pu rojang nai apro total mark kha subtotal written exam romani go 750 mark ni total exam maronai optional subject onka 250 mark ni personality test onka 275 ni grand total onka 2025 asak mark ni exam nai joto miligei personality test oma haike miligei 225 ni nai engke syllabus rok o jaga go nagi ni rok kahake pore gei manai ni rok kahake check khailai di language o toma script ni suimanai nai bengali bai suigi manai english bai suigi manai hindi bai suigi manai haike suigi manai script bai main exam onke optional subject tongmani agriculture animal husbandry and veterinary science anthropology botany chemistry jepa ni rok je kono subject no nagai main exam o optional subject no choose khaigei rogai manai within description no ni rok syllabus robo magai manai ni rok check out khaini di ni rok prelims exam main exam ni joto syllabus o video description no nogei ni rok kahake exam rok rogai manai paper 1 prelims exam o tongnai 200 ni duration ka 2 hours ni current affairs fainai current event of national and international importance boni topic tongnai syllabus o history of Indian and Indian national movement ni Indian and world geography physical social economic geography of India and the world Indian polity and governance constitution polity system panchayati raj public polity rights issue etc economics and social development sustainability development political poverty inclusion demographic social sector initiative etc omhai rokhe phainai paper 2 jeni rok no asuk sagani nanglia ningke ni rok nagi analysis di video belai long itanga ningke parite next update private job no notification of sangnai analysis nai notification kabang mane private job no check haigani interest tongnai roni bagai sing parita bok bono analysis nai omono ni rok naigani nang ni rok check out khaigi analysis di ni rok no belai sala hangke video long itang sinai haini bagai long nang itang ha ningke apane ni rok na kardi ningke parite next update analysis nai ni rok no je masa ka ang ni roni bagai chai togo kahake update rok rogoi khaigani hi haini bagai joto notification joto ni bagai na je OBC student candidate oni bagai be notification ma to bogo tani hke joto ni bagai ne notification ang romagani try khaige
haini bagai je scholarship ni jotoni bagai no mo notification nirokno je student tongui tongnai rok nirok saimana দরকার হানি বাগাই ননি বাগাই নোটিফিকেশন স্কলারশিপ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি এত দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসকারী সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের অবগতি জন্য জানানো যাইতেছে যে 2022-23 এবং 2023-24 অর্থবর্ষে পোস্ট ম্যাট্রিক প্রি ম্যাট্রিক স্কলারশিপ এন্ড প্রি ম্যাট্রিক হেলথ হাজার্ড স্কলারশিপ এর জন্য যাহারা আবেদন করেছিলেন কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এর সাথে আধার শিডিং না থাকিবার কারণে স্কলারশিপ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না ওই সকল ছাত্রছাত্রীদের নামের তালিকা অ্যাপ্লিকেশন আইডির সাথে এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা এর ওয়েবসাইট www.scwstripura.gov.in এর দেওয়া হয়েছে ওই তালিকা অনুযায়ী সকল ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ করা হইতেছে যে নিজ নিজ ব্যাংক ব্রাঞ্চ এর সাথে যোগাযোগ করিয়া 7 ফেব্রুয়ারি 2025 তারিখের মধ্যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের আধার শিডিং করিতে হইবে তাহারা না করলে স্কলারশিপ প্রদান করা সম্ভব হবে না এবং তাহারা জন্য এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এর কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না কেমন তপশিলি জাতির অনিবাগে যে এসসি ক্যান্ডিডেট অনিবাগে যে স্টুডেন্ট স্কলারশিপ এপ্লাই খাইনে রক 7 তারিখ ফেব্রুয়ারি नि बिसिंग रक बेंग थांगै मा खलायनायाव माहायनि कोंनो साजाक माने इंगे जे एसटी रकनि बागैबो निरकनि जे बेंक आधार शिडिं खलायजाया खं के बेंग थांगै आधार शिडिं खलायगै ते स्कलारशिप नि वेबसाइट हागै निरक आधार शिडिं वेरीफाई खलायना दि हागे स्कलारशिप मागै मानाय इंगे निरकम हाय खलायां हांके स्कलारशिप रक मायांगनाय हायनि बागै निरकनो मासाव नि पारिते नेक्स्ट अपडेट जे प्राइवेट जब नायतो गय तंनाय रनि बागै नाले फिसिनाय কর্মখালী প্যাথোলজি এবং খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য অল্প বয়সী ছেলে বা মেয়ে প্রয়োজন স্থান রানীবাজার গে প্যাথোলজি কাইসা বিথিনি দোকান মেডিসিন সব সামং খাইগানি বাগै বয়স কম বরকনো চালাতেই বুড়ি রকনো নাজাংনাই অমংকা জায়গাথাই রানীবাজার রংনাই যে খাইয়ান ইন্টারেস্ট তনের মোবাইল নাম্বার krwngdi 7308353585 hayakeba 8794177192 o number krwngdi the next কর্মী চাই দোকানের জন্য 2 জন স্থানীয় ছেলে প্রয়োজন দোকানের থাকার জন্য কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড অগ্রগতিকার পাবে দোকানো তঙ্গানি বাগৈ দোকানি সামং রক খাইগানি বাগৈ খরক नै বরকনো নাজাंनाय चला इंगे जे कॉमर्स नि बैकग्राउंड स्टूडेंट रंगनो इंगे तैबो प्रेफार रजांनाय जे खायगान इंटरेस्ट दंनाय रक मोबाइल नंबर krwngdi 7005598358 o number krwngdi इंगे तिनि अपडेट आसंग सिनाय फ्रेंड्स नि रनो आं पाइप्लाय हामबाय मारगो नि रक सपोर्ट नानो माइक रय तंग मानि बागै रक o माइके डेली न सपोर्ट गय तंगति तेन रनि बागै बे हेल्पफुल नाय नि रक सामंग नायतो गय तंगनाय रनि बागै हाइके जाफोरानो krwngै नायलाय दंदि रनि बागै इम्पोर्टेन्ट आपडेट रक o daily update video tei o channel ni bisingtoi ni rok jaforaनो nugui manai student roni bagai omo update tei sekango thangnai o written exam ni bagai update omo hai joto kisu o channel ni bisingtoi ni rok nugui manai ei channel ka je information je kono rogui ni roni bagai omo channel snajagi ani bagai jaforaनो nailai di tei share khalai di katal kongke subscribe khai tongrodi এই WhatsApp গ্রুপও জয়েন খাইনা হাंके নিরনি বাগে পেলাইকে হানাই যে কোনো আপডেট মাই আফানঙ্গই তো হাंके WhatsApp গ্রুপও নিরক আপডেট মাগৈ তঙ্গানি বাগে इंगेते কাইসা নিরকনো পাইথাক ও সাগানি মুসুগু ক্লাস 10 বা 12 নিরক फेल फानঙ্গই তো হাইকে পার্সেন্টেজ गोबां फाना नागानि हि वासगै तो हांके अक्टोबर सिजननि बिसिं बखा अक्टोबर सिजननि बागे एडमिशन चलेगै तंगु NIOS नि नोट्स नि बखाक्तै कि निरक एग्जाम रगै मानाय भिडियोनि डिस्क्रिप्शन और नम्बर रजाक तंगु कन्टेक्ट खालायदि एके निरक पार्सेन्टेज गोबां नागै मानाय के आसा नों सिनायथिनि आपडेट जतननो हामबाय।